Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kekeluhan yelaka juga mau ke Siang Sports Club kelayora bat khuri kanam ladu daga ba pelim no yak soring kham Sports Club hak jinga kun final jongka MLA Cup Arjar Arfuar balapulong dak soring kham Lulong Sports and Cultural Club hak laipo trik no pra Arjar Arfuar kamau ke Siang gabalong kekeluhan ladu kelayok khuri yak song pisa ga ba arlak tingka kat ba ke soring kham kebalong kekeluhan ke bawan baar kelayok khuri yak song pisa ga ba shilak tingka Hakan kasi la samdu ika kusnam daga song pisa ka Marsan Hajar syagi rang yelekai best goalkeeper balayora do udamut scamling do best midfielder balayora do udame bankier ling do best defender balayora do Jonas Nongbri best player balayora do Yarbok Ksiar but best defender balayora do Fulino Milliam Pada
Hello check. Hello check, hello. Last minute, kasaran kam kala ni amban kumpai ke sikul ba kala syatya. Kecil kai kelakar kemai kesiang ke kecicap tunggu. Kita ketinggal coba kecil jaga beriam. Bola depan yang kita membuat ban penplay ya persen yang punya ban sam ya ke trofi ya ke cash prize kunci ya ke medal na ke bentah kinang shop. Kita beliau ini ke program ini ke seri ke becok yang kebangi nget baru kita sakai gini ki atlet tim atlet klub yang kecil nak kai final ke internet buat ada dan kibariam badan becok nasobat ai kecil kentu wal kecil nak bah cung ini ki ke Sorong Kham Sports Club Henry Kim Shimlala penlong kinong job Henry kecil nak kai ke long ke internet tu nang yai practice ban nang yai minat hagasap ke pipidan ban sisian ke skai sayo ban kait yuso cung kecil job nasobat ai kublek kerpang ya ke mau ke Siang Sports and Cultural Club kabalayo banra ekanikanam but next camp neben kut tangkat ni ngidang kwa bapinang ngindang EA yagani ka mo ka Siang Sports Club kabanang Tio Hakimi Parkirinsan kumchu ngasoban ay kublay kerpang nam te kinoy lam shnong baro soda jong Sorong Kham kinoy lam rangwa kantoy hangni Sorong Kham ki soda na po mor keneng bat nagsunjuk jong kinro shnong bat kini ki soda na nina jan shnong jungi ki rangwa shnong I rangba shnong mo kasiang ibamla bandan syubangi Henry Ibrahim kat naduk menyan tapos sedang keniga program kublai syubun ya pisia baru art legitim kumcu kini kinong kersyan kilong keme kilong kepa kiro rangba bat kisamla kente bersinran te ngam sudan nyensyu ban kren tentang kawe ngidang kwa ban kento ia ka sports hagani konstituensi jungi umdai ban kut tang ban ye kecing internet jung cilakai lengi dan kam ya ki infrastructure dan kam ki madan ki babiang ki cakapun kre ki babiang namar takadau ngapa ni ke cingkersyan na pisia ki club bapero lagi shnong bapero bapin ai ke cing trelang bangi knang bangin la ban kentoi ka sports hagani constituency ke jungi idang angnut bale sedangin la bun telai ki mana football enrei ar lai telai how news ni manwan ginla banwara iki official of hagani constituency jungi na kabha choka soka ya ni pani ka cing trelang bapumbai trelang ka lulong sports and cultural club mentaro kani kamadan PA kumnei sampai lashim sniam ka salong da kumwe pat na mangilayo ika skim ni kani madan kublai shibun kublai shibun Bikat Mangklau, Profesor Kalbuni, Rimak Kamoki, Klodi Kalbuni, Menibak Kaya Linda, Walamha Kaplan, Jawab Ksyal, Winstawar Kalumut, Winstawar Kaplan, Walamha. Yang ke-9 malah tentu yang ke final akan bersama dengan kita. Nawan tu yang wasmat, nawan jihmat, mayang nikmah. Nawan jihmat, mayang nikmah. Bawa nombor 4 kalau setiap. Ya, itu tidak terlalu. Nawan mana ketua Sulu Bantekan Bansan Wenstawar. Champion lah, saya tahu siapa.
Okey. Apa? Tentang saya ke terus ni. Kau kapten sudah. Wah. Kapten. Kapten.